Чирчер сарылыне шуда илзееге бинди жеремикімі шулдады хыснан калыбышлы байне шак шитмеліксіне соплаштарма ярыш. Социалы хүтліх вірендю сывлық сықлав дедімнетада экономикан иты дедімізіне адаландарма ямалла. Еге бинди жеремикімі шулда чирчербе кірішме бідімішле 5 миллион тенге ытла укша денге пақсақ варма палыртырыш. Нухрадын шак калыбыжынжен эмел тавражыш сыватмашсыне вали хүделев хадырзене, тада итты кирлі хадырзене туянма ярыш. Шавын бегех республикана келеген тубышайне юстерес тәллеведе тевліхрен шухатмаламар палыртырышлар ура. На 22 год шак бур укшаба, бюджеты бур укшаба, ослын, тимлин, узылы, вот она узу курсан такак лазасын, шану такак тана пәлзесі, шутуады, шак бюджет пирен лайық, пуштарына лайық умба узу кура пырдезі шутады. Паянхи бюджет, шанақта пирен пурдың жен пәдім енне пақсадухну. Пирен бюджет па. Унда шавда сывыға сықвазыспе, значит, образование, врендеге зен, ежебе, ватты зен, ашамы что жумнаджа зен, тады тызмде. Сывлық сықлавын дедімне пелік миллиард тенге журы укша бақсақ варна. Шәне амбулатория фельдшерба кушар пунжызене хабардас енне ярыш везене. Чуваш республикини финанс министерстве білдерне дұрық еге бинде жүремекім шылда падемішлеті каксен калыбыжы 6 миллиард тенге яғын бұлі. Республика хыснын калыбышлы пайне шәне школсем хабартма, хушма білі жүржізене керлі хадырзем туянма узу гурыш. Федерация программе бекелі жүлін школтада ажабы жасайжын жүржізене тәплі юзас енне ярыш. Шак тілі вепұрнышлама республика тада федерация хыснын жен 5 миллиард тенгене яғын уйрыш.